Sang Prabu Jano Mijaya Dewa semalih sang sapu sirogi ngayuwaki tatas antuk muning ring sane sedado ring sang sane tamarahan punika nyaring sang maraga darmika malih sang sanes kadung intilene punika gumanti pajang presida napak Prabu Tawi sirah irane ya Wanda kimra tiyo sakati sang sanes yosa sanes tado nyareng raris parasida napak sirah idene inggih punika sang kalantake sinapisan ipun yen sampun kadududen malih ketapa antuk itu yang kalantake patike ngerarisipun tukang sampun wenten genah ring paminan ide yang kalantake pastike nenten kantun nyarata sarwo boga magewiwa tetayuban punika napi malih melakasana do kenyen gumanti pajang melet ring rasa sane luwih sane utama kali rasa nenten punika ipun pajang ngadodra nedan padu hamina kadi
seranipun pajang ngarsaya pajang nyaradang napi luwih rasane lempas ring kepatutan pemekat sanek baos Darmo wecine punika janda ibu jeneng yen sampun wenten ring pawinani yang kalangkat ke nenten jagumanting ngedotang sahananing kesukane punika indek kewibawaan napi malih duaning kadiasa punika makawina ralis mengapung bajangi ri pamangpang dewa kantun kesinangga dosari kaler kantun rumah goywana miring utsa koyang ugi parasida bakal leket ring depan sini sakeluwih ditutur midhep antuk dewa nyuk semaya angin sadana sandang bejika ugi antuk dewa nganggen piranti anggen dewa jalara wadang angin saratang ugi maka sami punika anggen piranti sideuh mikolikang sane kesaratang ring kayu siwo sane kebaos ade kamu mok sane ya
balik kodaman jayane Semaliku enten sanes yosa muing keluihan jenyanune punika jeneng. duaning kuwate ya ling Kantun kuwanti paraside maut sahe mut sahoya iya diapi kesampun kesinangga rumaku werde anu manyune sampun lingsir Pino bajang punika yen sampun rumaga lingsir nah pasti mabinayan bisa sekantune alik rumaga bajang malih punika kebaos rumaga iwana